Zehla ihlathi kubantu kade begxeka umsebenzi kakhuzani osanda kuphuma laphana wey'ngane zakwethu wethawula nomqhele. Emva kokuthi kubonakala isithombe laphana ayisipostile ukhuzani laphana ey'nkundleni zokuxhumana ehleli kunamba 1 laphana kuma-iShoe. Akazange elokhu ehamba ema ko-number 28 ko-29 uvele waxhuma wahlala-ke laphana wey'ngane zakwethu. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi lokhu kusho ukuthini kubantu akade bemgxeka laphana wey'ngane zakwethu. Kanti masihlabela phambili-ke naku-YouTube laphana ilokhu ihamba kancane kuma-trending laphana wey'ngane zakwethu. Khumbula ukuthi kuma-digital platform ingene izolo lokhu ntambama ekubeni yona kade iphume ekuseni laphana wey'ngane zakwethu. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula ngalolu daba, ngoba abaningi kade begxeka laphana ukuthi ukhuzani ushaye udaka. Uma umusha ngiyacela wenze subscribe impilo yami yaqala yathatha ingakho ngibonga idlozi lami manje